Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka 73rd Plenary of North-Eastern Council, Minister of Development of North-Eastern Region, kelas Sdang Hanegasngi Hastiat Convention Center, Shillong. Hanegasngi lawan nedanlang da Union Minister Amit Shah ubaderu Chairman ke NEC, Union Minister ke Dona ubadei Vice Chairman ke NEC, Ulat ke Jylla, Tripura, Sikkim, Mizoram, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Balkum Churu na ki Myntri Rangbah jom ki Jylla bapher ka thanj te Mihngi ki officer na ki NEC bat ki wei. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong ke jing Sdang bathuma ki jingi kai bapura katkom kajok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingi kai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang sha kalawai bachok.